Nendi musiaisia kinlungu kila kenda yo yukite wa chamwa na mukaka na the she power show va tondu nene nako yani voto kwa lani asia uwo otondu uilie yulua andu onde andu amuika mwana muka tukasya maondo ala meditwe maitu konania muno na ndi munde mweteye andu amuika ana twele na majamaa wala twethe inena yulua relationship si andu amuika kana sendo ila ituma mundume na munume kama tambanya bamwe makeso vike ya mutwano metha mamu ya relationship no ya mundume na ya munumuka nimeulana na maondo alangi ma mundu ye ko ya majuma mundume no makata nemoko nendi musiaisia Facebook page Twitter wa mwana mukava la tonolika no ka like na indi tutavya mawoni mako kana makulo mako na indi tumuthya kelungu nitithatu imasoma ki7 mundu etimo yes tuthatwa nene ama mundu maingi muno kinyi ndatu sioke yulua andu amoika muno twasisia butene na umundi nona andu amoika tamethitwe maisemba muno kesaithia muno mako mania matatu nimenukite mabaka banga tusiokete ilobika natu ambatite tuikomania ba afya center tobese balandu makomania muno tamuthe na valentine ukesa ithia no red wene yungua isomba ya green kato na ithia ni masemba muno kana makomano mabindela tatu na maitwana kisa kila kisite ithisia kana utwaisia divorce cases mbingi muno nundu andu mairedi kana yangu matula mutemana nona nduma kama maisemba muno ndo matula mutemana Mundu anakoni ananawa. Mekete maundu tasu. Mundu ayuko maneo nongi mbasine yothi Mombasa. Na maitumandu. Na matumandu ituika yue chambelelia. Mayambisi okomana. Nozithi achui cholu kite mwene. Chui kindu chakito kwa mbelelua bandu kite na musingi. Luna amana mundu su. Wakito kwendewe no metho ila ni kawaida. Ni kawaida mundu ume kusisya mundu muka na at one day na ila self control kana ula waitingo withithia ni loose aneleketyo na chu kidete thina nundu mwambelele kindu tachu mwisobika bandu wambisyo mana maundu utesi na kiitilika na mundu ayambise otuleka ngoma na nibaile kwithiwa ibinda mundu kwose ibinda na aliana kilikoni chake na itwa utwi neona mundu aile kuyana nikana atwe utwi utona kwitha ya accountable asi mundu no ni mwende yake nana kina undu nona nitikwatiania mundu su mekeo yitu kana undu tuona maundu netubwane ni na noni sio baluku wake ine sio baluku wake no tumeanisie mundu nundeke bya kana kitai maundu tasu alama ya time tani sio ku andu eme osemba metuke muno na andu mama tukwane anake tumama tukwacha woni anake no imwana kana ndu isomana imwana ndo manane sana ndo utona no mwetu mwana kepyo na kimwana kibwao uta akileketi na wisani gwendi menda niyeki na yu uyethia yu tukwana kaba aume ni makothao kwendewe nenginye ndi school ndiona ana mundu ambesio kukelelio mwetu ocho lukite mwene awesona mendo kana nibatengemeana mundu aungemeba mundu aungemeba na mebaka yake nondu wika maundu make lakini andu ingi nonete omaikito kwambelelio bandu oneyo enonie na ndinde akwona nondu maundu tasuma maende ya school andu emaile kwose binda makamanana na ende mundu aje kotwi na ngisi oketi na banini kindu we ukuletia kusu mundu kwithi wanawo nene ya muno nundu ngai biblia yasasen ese mwambelelio ese muminokelio kumendi kuma mwambelelio ko ngai ne wese muminokelio waku ngai ne wese one ukethaba ngai ne wese ukauma konthende ko ne wese muminokelio mwambelelio ni ko andu aingi ni makitao
makitao koselelo bao ondo mundu kuona pate kweliwa kana kwi Ngai na nicho kitumi Biblia ya Kisungu ya sasia vela perfect will kana wendi wa Ngai ula moyaneu na be wendi wa Ngai ula witikileka ula wailete ukethia kendo no cheki kana tiyase no chao no sawa na withe ayuchu no sawa wesu yesaite kiyo itina Mawani mapema Triza. Nuona ando amekata masembete muno. Nya mawoni makwa nikana niwone masembete muno. Na katika kusemba ko ni babo baumila moisi. Nundu masembete inge matesi maendete ba. Nangi masembete ni mwi miwile. Masembete ikindu kingi. Angi wona ndena doti ya ni zotwana. Kana nikatwawa kwanza angi mendai nambo ni bwandu mayanze ni mboza masamanga ndisoma nola wa wewe wiko yu isu ni misembele yu hisaidi yawe ketha ni mwana keni wa approach mwetu we amwe yakamutwa ni wizi masi au ayingi na yemo ayisa aibika bandu we osa kilonenda ndo anenda kubucha mwitu no we amino ayimutia na ibi yu hisaidi masembetwe ni mwe mayo zembwe kindu kema masembetwe miwile yu zaidi ya mwana munini ta mundume kaluwe igwande kalicha na yu nondo igwande kalicha na mwetu mebona yanake aisemba yoza yu zaidi ya mindini ya mundu nde kwasi akatwa mwetu we kitaenda kusatisfy enda kui satisfy na mwetu na momono na moma isembwe ni mbesa yuchu ijo jana ngie mambo yu zaidi ya keli tubake ona ni ngwenda nzwi kuona ngwenda kiatu kisio kila jumita na yu ona pia pressure no na yu ikire smart na kwandiaze na kanienda ikia na yu ndo ndina mbesa na babe jamaa ba usembete emiwile dilika unono ni aleta mbesa ndivindi na yu uli zaidi ya haina kielelo ayu chuicho kiwete wanangiku toyanangika yu mwetu munini mwetu utabuchwa aiviba yasta sukulu ebo maenda amakanda angikia byo nundu wenda mbesa edhige bandu meki anesa wenda kwithewa kilasi chu ayilika na yu ndese alikaba mundu jamaa yona ndwisi kana positive kana ti negative ndwisi yu wikitolika tunondo nienda na akiona yanundu ena target yake enda we ku satisfy ayuka yu hisaidi ya market ananga kila kindu so I think ana mamuika twaile either undu timo watu yakana waile kuifikiria nesa ukamana ningwendo twana yes nabo ningwendo twawa na kwigetha we mwetu wakulwe igenda ndu bangite kutwawa ekakwasia kitaeka nacho nundu bayailite na yuka waeka nacho wale witha we yumya mitego ni mingi kwa utwe ko semba twibiane umane nyepa unebikie kiwango chuni ngwiwe nindona musi ne nigenda nindona musi basi ninguya head ne bikie kubika relationship ne na njuka netwanga na netwana lakini genda ndi ready ni akakundika sinduni nundu sikito kwanange binda na katika ebinda wibanangewa yundo ando ingitiala maidia mesengai tiala atangi kwa wadga kendo ni chunondo umwana kena kumwene mwesengai akuyeko ni woika ndo wenda mbesa na yuwe ko ndise wiba itabia ona mebile suti ya ni perfect mebile su ni ga ti perfect nondo ndise what happens saingi no wiza hivi wa mitumia uita na ulomwe kindu gize la bu ita na no na mitumite saingi mitumia mundu we positive yona ata we protected di uili kobo kwa ukila cha maana ni tuwe kosemba tusembe tuendete ba ndino ti nene nondo timo watu ya mandiko maiti ngayese mwiso atambire kwa umisembele kita kwana kila kindu na yu ana mamu ikaingi wisaidi anala meste buni si atrasi school tasiana hisi high school primary na colleges yu saidi ai wasemba we kama undu we yanangia future yuta ndi kunenga ka example kamwe ba ya school twekala ukaba
bala hostelini bala nikala bekele tukano kie fast year na kele tukua na kaine mina moi ka bagwia ayo rumasi ya se kele tuka kana kosanie na mwana wala mana imwe na weza ile kana ikaito ayo mwana akatia kaitaba akatia kila kita wako ndize ne kubuti kana ikwekata na yukati waweza ivya ikachanganikiwa na yuko kaine kanyo ndawa neka komiti suicide kanozi wa mumbake kaku wisengai what is ka gwabyu ka dike diko munde yu uisengai tusembe tuendere ba maundwanga inda bangi maundwa maikeke kebinda yamo ndutumie wakati vizuri we kana we sukulu we mwetu we mwanake soma no yika na maundu ibinda ne ukite utayafanya milele yote mpaka ukufe. Yunisenga atu isemba na watu hawa nuke yumyabu waile kongi na ila wekwe. Yu nyenningu sana. Ora wendo telawe ni wo. Usioka? Inyo ni mo sembu emi wile. Oime sembele yebo. Wile yebo mingi mo. Na kila kitu kile otobe kimuno ni mkotia metua ila yate. Dem metua yate ni yani laita wa oyandu malikida western culture. Ni mo waite bi. Ukethia ona mekile yangwa. Ime kalela kana katona pe kalanya na mundu muima. Ni esa anisi. Nundu pe tinda yate ni. Wethia mwitu pe undu okweyo. Kuma nini? Ukethia kala ayewa no so ukethia no wesondo wekala. Lakini oyu withi baipo mosiai na nekebeti. Na maombalo kwatie kwika ena mwitu wake. Aende nita mwitu wake maombalo ende na kwika. Peo kitokana kaende na osoma kuma wala be mosiwa. Ko yethia kwa na maombala mekwe oyu ni omotuma idita andu mamwika tusemba muno. Kwa risoto la motini ni misembele yepo ndi tulamote yepo nombo wa kindu kilo iki gwita westernization na western culture anambe ukabagwa maidia ndabye woni watule tunini yetu osembwa ni mbesa chune chago uchonete ko ya chuo kiobo onakuya musine kio kwa pia lakini ti ushago kibo muno tena ushago nengi mesemba bakana mesemba tuseni no na tumundu tukieto boda na zai boda nonse ni jogwa lakini ndio tusuma twele twikola skulu tukasemba munono ndo ela ona mundu okibese chanengwa ni muthi mutoi kaboda ira kambi akabese kambi yakwe katubesa ayu tubesa toyu nondo katina and katina ndo kake kwikale kana katingo mahitaji maingi kiona moko maishala katona kwika ni kumandokele tu na indi maisongo maisha kata kabona mabicho the next kasoko na akaningo maana nezi twana twini tuyania wani bathe katengo mmoja na yu chuo kutuma se kana kamino mania kendo katola wa metoke ondo kama ni akweka niwoka kaende yana kweka ku nini boda ni mama sponsor moja ni ma sponsor do siana sisi o shako ya musiene timu maisha moja gume na tofauti na ile kwa sisi ya kudate kana ndo andumate ne masemba ambusini na kabame bakaba kuyamusi tukakoruka mbuya siamululi muyo ne kwitu kana kabama ile vitu kwa mani abati ya remba ajaba tukakunda ni amali kana jese kana bya mumme kaba ange mateka ba nondo pekindu kitawo shamba ushamba na kwitha mundu atanacha nondo kwangelekanyo matuko alateilie ndio expect mundu ume esile wiyoni kwa mwitu ambisi okuna muwi usiwe mundu umembe utaile mutwana usino shamba usiwe mundu utaneana usiwe mundu moima wena wana mundu elewa wena bata wa mutwana wakibeti na ile kuthibala be mwitu angemwa osobo bailiona nona na nienda bathiona nona
na nguoka kwenu nguoka kwenu mundu no maanisha mundu no maanisha na maisha moshago kana kuwa musi manangikia undo neosu ugithi andu maina meungamo andu meona mekanilie yatene ko town nako withi anako kwi uthuku nundu njisase kwikaba andu magitae bucha nundu andu maenda kuthi ethe kunywa chai mainywa chai amanywa chai ngewa yithelela abu ngewa yithiuthelela kundu kungi so baiya mumekaba na ethe akusia athiuthelela siethelela naye undu ungi ndona kwasya mutwano ni unyubi ti bata nibwo nundu ethiwa ni bata witha uyenda kuyanisya bata na kuyanisya bata ni kuyanisya undu mwe uenda lakini ethiwa ni unyubi niwe watwa etina wa kuconsider maundu maingi ni watwa kana nyene ngutwana lakini ethiwa ni bata witha mundu ena mekanilie na ekania maundu atena muungamo na ekana na ndiye ndatukia ngithelo kilumuni cha mundi ila ndimwito usiwonge tukosisia maundu yake ndini munango lakini muinda bisi sana yake yui kada semba baya tentini sio zindu isu ndi musese abuni bona ati nyanzo mande kilunguni cha mwana muka pala mundi tweda tuinena na ndwa mwika na ni kwa cha kitha mundu mwika iva yanza ni watu na kuyose andeto ile kana itatu mambita mwende Angela we mambita mwende Angela tuko mani waka na unge ngwete mwana muka kwa manesa